ukwezi wa Komori watukufu malam liyo nsi pia mtosana amani na simuendeleni kama de namna kawaida sianzo pare Mwanyasi Nurdin jeri hadi Zimbabwe hawa idio arme maso ya hatu ngarjo hendele harma madaz ndaro ndane madada ni ngarjo hendele ne opposition omjo hao wanzuani ye ikafikira njema ikawajibu ye kana manufaa wenda hula madea saya ngabofikira ilo bano bwa Komori subuhi hadiseni wakati banu zabari nso kubaliana ratsanganyiha rakana imamu ya richendea reka Komori rekanda kun ezrizia uhindri ezi frene uhindri so shida ratfanya fikira mshinzi ya mandiyo kwezi wa Komori ngamjoka na namna maswa ya tuyaliyo wakati ujaya ushinda ritsanganya fikira zijo ushinda zifayensi ya hatu yabo rareja ndilo mpango ngamniko Mwanyasi Nurdin Mbaye yaji presente yambe fikira ya hekozi tosana salamu wa Komori kaundo mridunga onsina namna ujone samjumwa namna mnijuao Nurdin Mbaye kao amiri yohanza makati ya jeli hadi Zimbabwe hautalazuzu hawa ya kisiasa kaundo iliyo haizo ngamo mtosoni nyondo kaunga mridunga una nyondo kaunga mduri dunga husuni hivo na huenjeza makalima kidini nabii assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwanyasi Nurdin koliho de hawaidio harumayen siyahatu sikautahari riuzise masuala tanu ni huzise rehadisi bamandane fikira harma hadisi ni parce que hadisi nungen summa wa harma de taramola hangu zabari hindini rangu skila hata leo assalamu alaykum monsieur Faridin hata leo tsukubaliana ratendeza shababi ya ritendea rawana nembwana inu watuza mdunga dingoni ramdunga dingoni ebanu inu sous forme ya arrogance ebanu inu mavu aminifu ebanu inu mavu ya ukana heni mdungonzo ya rume ebanu zabari ndiso alamada linu riso kubalira litwalia rakansi bazima rawana nazali parce que narukubali ukana rareja kubali rakansi bazima kifikira kirainya kimwanatsi mkomori yabembwe na inu yotodori fotsoha zabari hindi tsukubali ratedeza mzima alalino mwanzo njibulwa ebanu woniziulo banu hindri ebanu yetabilo banu hindri ebanu shizia hindri kavanjuwe fikira aho mwana Nurdin Mbaye tujua namna je harumale swali kaundo ulikomea ulirenga ukaya ngilo muhimu heni mkonsi wa kisiasa ikaukansi wote shinda wakazito wandao warambu wakawa numa dhamana wa mkonsi wa siasa heni mkonsi wa kisendika wote shinda waroha mungu wandao warambu wakaya wainde madhamana ukande wainde mwanzishi jimla haweka ngwa una kalima la raisi ya mwanadamu waruto shinda wa mrambua kale swala lahu ngalitanganyao nema da ya hizi mbwana zifanywa wanu wa Komori haruma zijanibu mbali na bali wanzao daula ya haki ikangwa hundoka ya haruma wanduka wakaukana ya miparu wandoka mbazi apeli na hiyo toshinda urambua ukayare kanga wandu watsanu hau wandu wane ikaoa bali yale kungumanyo hiyo mswami nukanga waziru haku hamande namna uzambao upando wa lohuru ikautore nga mfano bauka uvumbwe manyanya Faridin tsihalebanu juzibu ya kanga wo hasubuti hatsomboziwe shaye harumaze mbwana zahahi bahibo yakaubidiwa ke wandu wasubutiwa hime hodi ngoni mwahi alakwa turenga ukaya Faridin ngena ankiliha no wandu wao pia au hana si pia shari renge ukaye kange bidiwi yatsombozesha yare harumaze mbwana zifanya uno zembwana izuzu hatu pia kabati mzima yenda kinyume hoenda rahimo ngoni mwatu rabuka soti pia si Faridin yabo ikando namna kwa wandu kubaliwa tendeze mndu kabati uziru harumale le suala hili
suala la ukaya mru ya tende dokaya esi wa komolili lobo nzeli wanaona wanzali badili shumbi na yezinziro ilo ndani owenji wa lobo nze ezo ngazi jomkinishia wibili wa kemadhama nekangwa juko ndani ikaungwa joshinda walisetoma ya wa komoli wa londani wa juhe wa wana otozo muzisa kanga boso aleka ulidungu yabo kaya ingwa nzoke kama tonda lokinyume wa londani ngwao shaumkinisha ukaze hutuba zao no wizani wa hisia sawa sawa fanya warumishihe daula kwa tushinda wala muma yankilia huwa komoro jimla wa hao waonekaya ngwao wa josubuti wali wate ensaba mwili hao yedamu ya hao sibabudo wangu wao ukawasa warumishia mawizani wa komori wao amfikikaya mengoni mweze tabuzi liyondizo raka bajishinda babuhaye mnaijana ikao ngukingi yo namna ya wanande na azali hadingu jimundo hondani ya baliye mbana hiyo njamba ijoka nyangu lesu alati lilo shambo seke mwanadamu wahabu hondani harumazi janibuzi wanao ikawa komori wa ngwajo aminukaya inusia sanumeni oyima mwanadamu ulona unyumeni wahaiza fikira zae utona ye mikabaya ya mfunga harumesi ya ikawa hasa haitanziano wakati ikawa hakarmezi ambose ijo katwama ya nsuzamba kimungu kanga mina uhakiki fukandizo shanga mfikinuka izo mengoni mwezi tabu karitsi vanu harumana mna ya wanakaya mimi ngambudio amrumioza mfuza hangu pia henu wakati fahadini ya johanza ya tendeziwa mfano ni wanenaye inu ya titende hau henu wakati fulani ya johanza tendeziwa amtujwambia mfano haruma urukunsiwa hatu wakisia sana libarikishe komo karjaka na tabu hata wake mrubani hatu Salimu Yusufi jabu mfano ya tende ya rumishia haruma mahamili kawatika mndu ya kaurema ye daraja ne furso ne maswa heze mbana zahe kisiasa kabati ile suala kalsujuze namna yu raha kawajaru haye mru wa ukingi ya yembana inu itongezo wa komori wa jihunde husoni mwahe ukaya kweli rube wakazi na lukwa dokansi we badi mkonsi wa kisiasa ujua kansi wa bakangu wafanya voti za kindani sha mimi ndamina wewe akanga rwanonga ranzao azalinga sina mkonsi wa kisiasa wazima ikanga sina bosu shindani mpani sema ikakaritsi na shanga sijani gumbani na bali abule suale lo jingwaji mtujo kahunelewa kama nzonone so kangebiduwa buhe mbu ujoshinda kondani ya kingi yembana halia kane maswa na faliki na usubuti wa kufanya unule leunga babu hawo nusu ya ndukongwa una ile lejilo mfano shakabatie maswa kabatie usubuti ngamfikiri yabuke tutsongeza yizo pia katsutia ye jirma ya kuwa komori washinde wa jihunda musulmo ngasino walo ndani wabakangwa fanyao sho wa komori wao ngwa hunda ukaya leo msu aminu kaya ye jirma ibali wao ni mwenye barakeke tukaya hanzo ya tende wa komoro winji wao wa jihundao awe jirma leo we ambakaya Mohamed Daud ulio kiki yambakale onge woji wazo mengoni mwa walo kinyume ikuwa komori wa jihundao ukakwa jadi waza ezabira jana wampike lukanga bonda bozilo hapa Afrika hizo ndio jukanjema ya waba unjarma bwamiri uziko memba unjarma madamu ngano madayimu izoti zamba sinangardini zambe banu sena ngarvumbo harma do pali walo komori opposition lokomori banu l'opposition peu importe et même l'opposition lokomori njamba opposition lokomori yo njema wala njamba ukana opposition lokomori yo crédible shanga mjokana ngasina opposition rekayo njema ngasina opposition imagine ngarusa le swala enge bala kabajaka opposition hata angela mbabi mbili au ramba yombi iliyo komori kajakaya yabo kafabuli wali abazali hajurwaria onruende hajofanyezo yanzao manaba hanga ngaruko baluka na azali ngufanyezo yanzao shambo se mana yaria umbabi emanabo ya ani balomba limiti parce que nguhundo wangu uambati jao ezasaya tena kunjia mada yao ya mameta utukiki na munyibaraka banu kweli yojo kafikira njema ekaleo opposition lokomori wakubalia na wonsi pia wakati hajijizima wa mzima yatende yo fikira njema minga mtoso fikira hiyo shanga baya sasa na rabidire shele zizane yo sana gashukumwa ebanu ngofikane enamna yensi ya hatuliyo habaha ngiyo ya hawa ya ukana wanrwa tombolezane eshaya haba haukana oyi kiki hafanya jawo ya fanya jawo munyibaraka fanya jawo bonto sovumba kikiranzi avumbonsi pia ngarjokana ngabondwa karmwe yezi yazali ya watu wajalo opposition shanga afrikana wakati namne nsia hatu daraja nsia siansini da mimi mefikira hangu tijoona etsikereukana ritsanganyi hasonsi pia rito wazali ya rengensi hatu otaji halafu karsari mtoa
rajo zingara kiki yankaba rajo baka kiki ufanya jao rajo mhukuma pre yone fikira hangu aprengo jojo mbezo wonisa wewe elewo tikere karsanganya sonti pia rakikira munyibara karawao nsi pia rizimo mro halafini mri hajo kumla izo yafanya hana yonde fikire hangu mimi donc utombe yo fikiri wo yo hana ajabu ya ukaya ikauzinga ndongo obekwa zoza mzaha shaka uzizinga uhendelea ukureje diwon ani wazungu jomba ukaya suala la absurd ukaya huzisa suala la mwando la uonesa ukaya inatoshukuria kakarja kana hata opposition yesi ngo ya paro oui réconciliation njema yabisha yo opposition ujibu bala usaha meza ranzi ye komori ili okomori bahatu wakati kao ikaharoma ya ukaya ikolonizewa watoka wanduko wakauka kinyume mwezi iliyo sedma mecheka toka na wandu kinyume naye abo kabati namna au katabida badala enda hata yakayabahi hatoka na wandu kinyume naye abo kabati namna jokilu kaya yezi kabati wandu kwa joka kinyume abo swala utija urenge ukaya hoshashi na tushukuru wandu wanu bangwa ungasina wandu kinyume yonde namna shatibizo na hamba hata mauluje wajiwa jujewa yonde lene swala la mwando wa buwa ukaya rito na tsorenga bawa ungwa uvanu yo ya mwando mazuno hambyo kabati nongo ya nyumeni heni wandu ranze komorilo komori wakati kwesenje harama hawa ya kisiasa ranzi cheki hata leo wote kwa wandu kinyume hapo kati sina ndugu ukangalibesha marahaba wanu wafanyo hazina hii bangwa ukinyume na azali yote ni emadati ndio emada ya kungwe ngebidu ngojiuzisole swala hilo zabalindi niye bwana ya huwa ndo wanaodaona azali watu uhunda none le swali la kweli so jamba kaya na sostehi wanu walio bekwa kwa tina wafanyao sha na sostehi eza baninde litoshinda rahunda mimi tikati jibuha mwanduka ya ikabidi wake uswa nyumeni utona uwizani mziro huwa ndo wanu wasawabira wa kisiasa alia kondani alafu mruo raka tushinda ubuha ilo la swala la mambo ila biliha makanduka jango jokome ukaya ekatsokubalira kabwazima rawanane zinziro inu baada ya bongera jujarabu hukumlana vala henya fanya bi hukumlwa yonya ngugo mamba sha haruma omto nziani ndo guhamalizo ngapo uziro hao ngamjo kunika mifano leo wakomori wa juha ngwa wanao zaidi ya mahaminane daona azali haumone saukaya hahidivoti mzima mwandu ikawa kaumuhimili harumo mhiboze voti hizo leo hajamba kange kinyume yango rengo kwa komoriwa woto joelewa jana hajana wake wazima wajiwambe ukangari himilio leo ngari aminiu jana hakauli renda nai kabajabira mahamitsano alafu leo ngari singo aminu kazini yamba uzondo kweli ngebidu leo kaya emana wakao mandamano ya jusa maraya wenji hautaha mabadiliho balanga bondongo wazi aminiu itongeza warenge ziungoza hao wazitreba woni harumazi bwana wanao yabo reka kwanza reka kujanza bwamiri njujo ngitsibanda mna mukaya na risane kiki yashilizane de na barwani yashilizane de na Omar Mirali amvubwa na jana yashilizane de na mahafidhu muhimu ya ukawa tuishilizana wakati ka azali haruhanga yonya ngo hama shaho tarma hindi ubidi kwa kai mbango ndo kwamba kanya de bera mwenye huwa ndo wanao basi mbodo la maana damu msahau alafu arme maana damu msahwa ngamfikiru kaya ihalatwe nkuu ngi wandu walo kinyume na azali walonda anika wasawa karmaizi wa rumu ngamjelezo dokaya wao wakati zinti hadani zamba au shanga mzirejei ranzu kusali swala wao ndo wakaubidi wake modest sha owizani ubadiliwa kiki hendi hasan kadayensi alafunga zwa jambi ya mahafidhu haurenga mfano kaya ka modest babanu wewe kuja paro votewa no mimi ti paro votewa sha mahafidhu ba ya Omar Mirali ngujojwa ya bekaya sha mimi ngamjuka ya ushashi njaduru mwensi yangu ngamabondongo kanga manzo mabadiliwa kwela mwensi ngamambuka azali hahibiza nyichaguzi harengo ngwendeleo ngojojo zambele obokiki shabala kusidiwa zikukabala jana kumbulia hahibi yabo yakaubidia ke modeste ndawale kao ngwa una silisi zwa zingaramba bemi ndu wajihensi mbabodi ngoni wabulie mnaijana wajojua wambe kaya ikanga mwanzao mrambie namna hiyo ashati joanza bo mahafidhu ujuhe ujondani joka hiyo mada ya kweli yendo banu kayanga manzunjaro mwe ndo compromis lokaya nyenye mlowa yitsi harumaze fikira mlowa nono harumwezi ungu mwajuanza mabadilio ya kweli mwane na mshumbi wa ngomba system ulomu hii yabona babuhe na mjuhe mjondani shabao wa una haki wajuka na haki shabao
na wakiwandu mambako ya mwanzo na bema sincere mwenye baraka utambe ukaya ngwanzo Omari Mirali ya juhase Komori mfano alafu ya hutende za dure miakoti nokwengu jujwa yambe ukapa no ukaya no wakomori wa kuono shange bidubu liola yabo ikaukaza uwasular bali suala ilokaya kawandu wakamodest kaina ukil Omar Mirali ya bali ya maso ya nzoma badiliwa kwela mwensi mwambia ya kemodesto soni mwafiki yabo wizani ngo pango nai alafu amjozia yabo ngeuja masuala ya saya kaina ukilinga mwanzao mbadili mshumbi tabia nziro ziliyo alafu wandu kwa mwanzao mbadiliho yao mwanzi wadu kanajila hambwani watikane maso ya wana yo kaina ukili wewe henu wakateka ngo jitekelezo watimamba kakarista hamiliwa nuba aningawa ile mevo harmwe namna ya wana na hiyo kaina ushinda itowe dictature yo kaitoa dictature yabo mwana Manurdini yabo bon ngamwelewezo hamba ngamstehira au yao shanga mono hama ku bese hu deforme mbabi yala makalima hangu ngamdindra jazetena mimi nsu defende kiki wala nsure mefikira wala nsure ma watani ya Omar Mirali no nsure mahata shanga mwanzo na bukana lefikira hangu heni mruge na tro ya towe fikire ya mimi ngamamba ukana ekale ukiki hafanya nai izo wanrukia waono kakiki afanya nai parce que hakade na mru ya kaburendani shamimi tijona ukana ekari tsanganyi habaha rito wazali maulu ngarojori mzingare remhukumu yabona mwanzo wa Komoro ile wanrukana minsu jabanu ni defende kiki no mimi ngamjobanu hanamna ya ushinda rifanye matsanganyino daili ambokana rassemblement risanganya sonti pia parce que ekaba harje maranzentimizi abongo chorongo ekale uri jabana baha rabokana no kiki wewe ukabala ufanya nayi oui c'est vrai afanya nayi shekare ndo baba ndrana habaha yabonga rudije divise na banu ukawana na mambana ngebidon ratsanganye donc mimi ngamkubalukana kiki afanya nayi nsum defende yana comme manjo me defende chati jona ukana ngai parce que ekare do angalia ekale uka kiki kasi yabo shakaba Komori kama tamru abanga sababu alo Komori kama opoza ulo credible akaba opoza ulo na maso na usubuti sijao bayabo bayimi sijamba ukana kikiri jumhukumu après sijao yabo maana ukakena parokilo utuwizane namna hiyo ngo mboka kutsumwa niliasha ulime waho ni wakati ngawene wajibu hamba ukaya kutsumwa nilia no ko harmo kweli ngo mwanilio no mimi sichonzali mhukumu après jonzali mhukumu après njelezo kweli harmo kweli abongo mwanilio abonso amandai wa mwili amabodo ndende janvilo pia namna ndabao ukaya ikahuja wakazarmo wizani sawa dayena ula mfano wa Salimu Yusufu Jabubura kanzarivumbua kama mtu anza Bakari Madzina zima mfano yabo usahu ubadilo owizani wanoba kahubieze kwa ndo wao kwa wati sawa harmo wizani Afrika tuambia kaya ye namna ya mshilizano wa kisiasa ndo wabidi wa kihambani wasaidie no kwa sangwa una bila ikao wajua hizo warenda yawekanga una ndogo ya mzitabaoni na watsahimu ikao wakatajuka urongo wangi na bahato wa Komoriwa waishilie ambose wakemba bihodingoni amonje zote na msukupea shaundo le sur place yeleonga kubalana uhelio lena rekeravi rangalema upoza waloma credible hunu ina rono asie Komori wadi watu ndusoni parce que la ndo le sur place kulizamba ukaya ngebidi kubalana rongo zamba nurti narke makoera bano hini mnoge na droit ya bezo afikiriu bano ya opposition rekayo njema ngabkubalukane position keti credible shango sur place wa hundani voilà marque claire kwa hiyo ewo ngo aminuka yabora kansibano rongo ngo una haki rongo wambezi ukoza bien sûr yabo de la démocratie walobonze ngo una haki ba uambe izo watwanyi sasa wano walondani yabwekanga mrenga ukaya hukanga nyigonze na mtsirongowe avuga bondra botsena no jaba watsirongowe yumfano ukabano henu wakati mnarongo wao yabungu tekelezo fikira mengoni mwe mirongozi ya huwa Komori walo bonze wa wanao mimi ngamwazukaya wao ndo walo kinyume haukweli haukaya ngaona ukweli wa hizi tendo za hao ukaya kwa janjia nkudi bahano harme makalima wayambao msoma ndo hata wao haja ndio ndio tofauti shando wadona yesiasa nyumene namna wazambao ukweli uongabo za tu timu shayo maswa endazi dokaya mndu yashinda hata wasolidara jamii ukaya ngamhonsa hata zihazi zangu zifanyao ngamjonso ndani nende na tekeleze fikira zenu nike yabo nisisensa kwa mwili sawa nao ekanga mjoka ufungwa mjoka ufungwa ile swala la kweli ngongo amjola nisanda minao shayo kaituzia ya ukaya ngejoka ujainike kiki daranjeu ya hema kalima ikao wa Komoro bonze wa zamba juzina janeze tobia nziro akuzifanya wazamba wakati kao mwenye baraka haka guverneri wa Zamba alafule wando tujazi makalima yao ikiwa wando nyumeni wando wanao yesu alangio la hapo ye compromis hindi compromis de mngujo subutia sihi
ikaunga kubaliana ukaya ngujo subuti ya siha ukaya ngujo subuti monsi ezabili wala ikawa wasangwa onemendo amkudia hao hiyo hamazi nsaboza udaona azali utike wondo anza wakebera mu ya hizi fanyishi hao kwa na ujua watende iyo ezunguka zinakubaliana mwanadamu ikangurongo ezungo za huizo ngazirongo wao reka wanzari kakujanza leo ikakikingwa nzoenda rongo yambie yefasiri ya ukaya uhibavu titi njema ezungo za hinga zirongo wao ukaya boto jo kanse ukaya ewe ndo lamba ukaya ikanga mivanu kabatsi namna ikao azalingu joshindwa na kuhaba makalima yenda ukinyume na daule kamrunge mru wa kidaula zenu zamba oze zabani Lincoln vahalukaya tofauti ya mru wa daula na mru wa siasa dokaya mru wa daula yufikiri yetomaya huwa jao ikawa mru wa daula kujajo jua wakati kaunga waziri wa hizabadi za ndani udo husamble ukaya wewe ndi arbitro wa he zenye chaguzi zijao udoamba kamime kanga mivanu yeto johunda abosa wonisaka wa mru bakhili abukena ukili mru bakhili hatumwezi tendo amwe makalima leo kemujwa tole msomo wa Komori likawanza reka kujanza lafungo jwamba ukaya shanari bunguze somwele wa bamaudu yokaikire akaika ngo ndo wane shababa encore une fois bongo ni ngo deforme izo na haba tena izo na haba ba Komori ngo rashibi yao kingiye bamiri ze fikira zaho namna uzambao minga mkingiyo izo mimi na bao ngamanzo kingiye za wewe ujo hanza kaya wakikompromi baina huwa Komori wala biko wafanyambi wala biko wafanyambi na wanu wa nyumeni wakuka muhambio kai bidi wafanye kompromi wao bidile jila ulike hambani minga bana usheleza utena mamozo na beukana et opposition idio Komori rekayo mbiro kayo njema sabunga opposition ngebidi kubalemba biyo narki kwanza kubali ndio mayo ndongo ya nyumeni ukanga opposition ndani badi he kama yani kubalemba biyo eza sasa nga busala nzoni uzise opposition lo Komori eza bari hindi ni leo et opposition lo Komori parce que le lopia ngam juga dandri dinse ne ilo hunu tsena parce que banu ngabo jani bumbidi ngabo ilo Komori ngabo ilo hunu eza bari ndo wanyanyasi opposition lo Komori wasokubaliana wahansi mzima yatende husoni ilo suala parce que yomo bonima zelongozi frene uzimbana za hatu shabanu ngone jele ka vano wakatomba ka watsokubali mzima yatende usoni vano kutwanza mwanzo mzima tsodoni ha hayeche no sizo ngarukubaliana kana harma luti ngebidi kwa leader ivano kawaja ka fropome wakawakubaliana kwa kana rais wa hao ngozi diwazo wamba ukayangwa una mbalizi makalima hao ambaye ndo razida wamba kangwa una rais wa hao ambaye ndo mama ndio ngozi diwazo banu ngatsambe ukayanga ranzao wake mruko yatende ufikirukabo ikamdu hatende ibana mdu yatende akungabo waludi ngoni harma bana kena ujohenda usoni kakabatsi leader yata kundu mala pia shawi hizo ndizo nazalu hambiye harumo wandu kawa kwa franco me mengoni mwezi tabu za hao warenge mdu ya watende ikatsondani abore rejerma mamadu abo hizo ndo ngombi za strategy yosa wanainu ramba ukaya bei kwa wandu wa siasa nyumeni wa leo wazamba uharmona ijana sisi wanazijana wakati raibali ya siasa sharanzi ikau karjahunda ya mungu mzima wa maso ya kondani ya subuti ya beku tubaina mna aladhimu ya bekanga wanaona mishinzimi na tabiambi hamanda zinu ngono katunjia harma wana kombinezo waki mamadu waki mwenye baraka kiki shangwa mbuze nongo ya aminu hele jofa mola hao aurengozo wanazijana wa Komori ya maudu ya hao ya shinda ya watsanganya yabo imbana uyoyo tujodo kande meyo sha gatojodo to saukakairi walobonze wasubutu wambeze kweli bawo ushashi yoto dodi za baba huko bezula kazana dukana ngebiyo huzaba ndo ya baba ukana wakawakubaliana warenge lidori shaka bonze bahimimi ngamanzo wakubaliane warenge lidori njoka hul sur place tabu ya hao yenda do conseiller mimi nsungano ndo conseiller kikina mimi ngano watsomboze shaya watsomboze shaya kaya ilotindele dala ula heko ndo hao mimi shange bidu kubaliana ukana banumbwa na ikangendele yangu ngebidi kwa imam ngebidi kwa lidori heno kati bazuka lidori abaila mbwana kena ukana transparence abanga rja upande wa Faransa kartushi ndara kubaliana mashababi ratili za mzima ni problemu yongi yohunu yongi bidiri hadisi parce que mashababi wavao makutina makostumu heno katoa popozo mruko tsukubali wakautuli watendeziwa heni bwana hamada zinu bo umari aibo bo amiri kangazi tsuhao nsi ngalabo tsoheya wandu woheya wandu namna wanao neze kutuba za hao no msomo wa hao walonio ukashwabaha itsongeza uwinji wa hema raia uwabadia yonde ile ambao de opinion publique le tabili yora haka wajabu hemruho ndani ya bale hutuba ya unyumeni yo ya yamba haukaba ni joki kanga bandu konga dirongoba ekuwa Komori wao bwa unaokenda mna rongoba bukaya ngabo ulavu wa maarifa wa hemro le namna rongo wao au ngabo kaya ukweli ngehule
ngoshio zemada hizo gasitutsongeza wa komoriwa o washinde wajihunde haruma mndu mzima bano wakomoriwa ujwa ujihunda ngorongo ngwa fikira zao wa komori wa winji wa hao ngwa ba opinion public ngwa jomba ka amiri wa imndo mamba kweli waonelewa wa imndo msubuti harimu wa jalaka yuka karibu nasi haruma zengwa nazi abwandu wenji wekawa jihundu yabongo tingoenda na urende hayi ila wamba ukaya leader anuti mpakeni wakati twamba kaya ngari tosha ya twamba kaya leader nda ubwa amiri yoke tutosha ekakutsu kingi ya wawe he namna ya mjitekelezo hao kumko karibu no wa komori ili wa komori wa jihunda haruma hizo ambao yapo leader wa ndabu waonelewa wo leader ufanywa harumazi sahani ya ukayenga tsingo katsivura katsivanu rabukaya mimi ngamono kaya ba ole urungwa shizunguro yakonga mumtendezo yebo utsuharumaye utokali buno wakomora harumaze nongo za hondani utsuhamba nongo kauzidunga na ujua lisatwamaya watu amini ukaya ngo tsungo homoni dawe nao mfano okukaradhi utirenge wakatamari rijire membuda sisi wasi kiki afanya hazindena kiki amjoya bolanzi kiki hafanya hazindena azalile uhamba ukange na kinyume naye nafanyeze nongwe namna juka ushinda yatanganywa londa ni mat minga msifikiru kayo ndena mna ufikiriwa banata sisi wakati rongo wabonze banu waungu ambao kaya mimi ngabihunu minga mwana katungwa komori wenji wa ndungu abunga mjofanyisha wapungu fanyo siasa iyo haki ya ifanye osheleo shasisi kanga kweli ngozo mabadiliko ya kweli subuturo ngozo unaijana ba mimi ngamkubali kaya obahanu mimi na tufuzo pando wa hangu minja parozi tataza tabakaya nda bakaya tika haruma siasa ya nyumeni izona kahamba makatiti trata jifi ho mabawoni monzia nitika wana wenji wa komori wa londani kwa jalishili ya ushashi wa ngongo namnaje miuhamba ranzuko hata kwa tukubali wafanye madamano ya amani ya unda ya dokaya watikubali henu wakatondo dohima azali weswali hodi mwani mwao no wasabamba ukaya linu dhuluma linu katili ngena damu ko ondo wazamba wao yenga mkubali mwende madohima yimswali zano wafuani yo mifano ekakutsuona zenongo hizo amundu kubali ukaya heni mrufanyo siasa mruangali environment ya katsanzale kaka njanza ngamano na azalisha ngamibonze ngamono wa komori namna wa WhatsApp hao hondani haunga mjuhamba ukaya ye hawa ya utsongeza azalia ropeleo rahake jaja yoyo kiri ye context rahaka ijaja be kwanga wanao nani ukaya yojwa huja ukanga butabu za akiba zilu haju zitsongezo wa komori wa londani wa tabi hao ndio namna ukaya ifoji wanili ani fo wani hata waji wanili hai hawa hiyo fikiruka rahake jaja ababa ha kama hureche imbabi izo mimi nakatsana befikire hangu kana banu wakatrono abaha ngebidiu ritsanganyihe bazima rimtowe azali wakatila heni mri afanya mnai ya jajuje wa huzamba banu ekakili kweli ngwambo kweli yabona fanyeza mladhimu izo mimi na hababanu yabo baisho afanyeza mladhimu ngabo tukama dukana hukumulwa no kuchukumulwa ngujokumulwa eza sambi za sekretari wahe wala towe noti izo pia ngujokumulwa heli longoza jiro wakatakari mwezeli yazali shanga mfikirukana ngamridinza besena wakati hawa iliyo baha harmensi atu iliyo baha yona ukana narfanya rassembloma sonti pia rijiri wanene mbwana inu pasuke mbwana ngion zero mbwana inu ketia mrumzima ya ushidai wanene mbwana inu mbwana ngiona ukana ngebidiu wandu wa kaunti pia wandu wa wane nekomba ya hii diktaturu wakati hiyo heni mru gujonikiwa sujana bejeshi komori heni mru gujonikiwa ele bambu la mladhimu yafanya naye ngujo hukumulwa yafanya rongo ngujo hunukiwa le bambu la ladhima naye abahanga reje hunu kunilohun mimi tichohanza wala malidero rohunu ngasina malidero walohunu boko wao ngona fikira njema tichohanza mruhama mwanyaso marmirali kabati mri aparohana za iluti yao kabati mri aparohana za serite yao sharijo tsarabi ijokanje meka usikomori wenda surplasi bambo selala ka walo komori ngojo shida wala mwe shaijukiru kana boblo hule yemkomori katsu amini ze fikira zao yabontu tsamba marmirali bahi ngambojo marmirali apunga bondo wenchi ngabo salimu ngabo mafidu ngabo bondo wenchi walona sincerity hao eba ke jukanje meka wali ya surplasi parce que bana mbona inu même si wana distance chacun au kasawa ni kange wana sur place hata tumpaka kwa wala tu hawa hunwe ndivanio ki no yenge joshide fanya impact zabari hindi ni watu ujuha naija na komori uamini zenongoza mba ho kensi henge dauna yihamba miyo ndemana na bakaya rahe komori ke jaiva harme mabadilio yamba wanio kiri mwanadamu nguwano makati hamwema kalima yamba ho ambose hutendea wakati leweka zembana sisi lifanya uhunu
ritende wakati yokena kwa kusongeza njena mbuka utende wakati akona nzio hambaze kweli noni dena keodi ngoni mwakiki bawonde ulio sina uparu ambe namna hiyo bamiri leo sina uparu ambe namna hiyo ngamjo hamba ukaya hau wakatira hako jaja yabonga mjodo hambaze kweli hata wakati kao wakomoliwa ndani ngwa jogi hivyo na zasaya do uomba ukaya wake wanazijana hamandu wajua hunu wakahamba wajua honda na ukayo bahati kuu iko watu wajua wanazijana wanyumeni wamba ukaya kwa su amini uziro uliolewe mnashoni wenda ulikole namna yani kwa uza kizaha omsomo watoife namna wenda wekango onokaya rako jakingi ya mautajiyo mshinzi ya hai weshio na ndongo zinji ikawa hajozanza zitabu nziro zanzia zilio o mavu mto bila ya hema wazili mbali na baliwa virao rehamba kwa ya vililie amani ya ndani rehamba kwa ya vililie eshahulari lao wandu wao pia ikabatubu hawa nazijano ndani wajuhawa hamba nabanu emana wakauka sonko ngam aminu kaya emikonsi daula amanzo na bende za institution za Senegali kweli zo zamvu sha sonko hakondani hawana hata wahe wakaneda ula wakawana hata wamzie huonoka wamzie atakajajua ka kandida ya kauvira umru manyanya ya kodi ngoni mwahende yabira abufa sirawe mbana hike jakanyawo akava haya kautinwa pieje na yode namna akazwa migala sikanza sha hakondani alafu ya wale bombe wala hatu na rambe za ladhimu karna kwa rurema wandu walobonze walone maso wasubutu wa zambe shana udorenga ukabusira huwa katiko jaja wo bujahandoko hindini dekanga abutabuzi nji za kianki bazireme no minga mambo gebidu ake sur place gebidu wadungane wa sur place mzambo vanu tsina ujwana mbuka ya bwami juha ikakweli ngonzo masuala ya kweli mabadili ya kweli ujuse komo ukaya hiyo rijueri sekomori tsina udekrete mkutolewa zona zaona mbisu ngamambo kaya ngamanzo omishinzi ni badili mfano ngamanzo yeyezi nzilo ni ibadili yo haki yangu shatina ujonje no habyuka ya juha usungusi ya ukabanu wewe ngawe na mndumshena wana ngawe na dhamana zao tina ujana ulazimisha uzifanye shanga mrengo kaya haunga mzambo mimi wami ngamkingiyo wakati ujenga mjuhone yo haki yangu mndujwa zifanye bonzi ngamzambo haukaya ikeshwa baha wanazijana wajuha ule walone maishili na miine na mirandaru walu harmazo universite ikeba ngwa juha hata warohe mndu harma hutubahe no mimeni wahe ijotsongeza itsanganye zirazida muzishia uleo razida hiyo mambo yambao na zasaya ulatso kamna shione haka urongoa banuri kawana zione makati hiyo etabwe hatu leo bamiri dokaya ile bea la hatu wakati kawana zioni rakawana wangu wao karsuwa ona hata baha ngona mensike tsina unaijana wanzo mabadili hormones yensi kaitsina unaijana hau kweli wanzo mabadili abo wakati hako jaja bamiri yabidi uzingare namna hiyo njambali dazi na rambi sharahu wakati ko jaja mimi namna naona naona namna yensi hiyo ya mkomori tujua kanga mjelezo na isha mkomori hama rakati pre ya mabadiliko rakati pre wafanye changement shanga mfirika mbanga bofikira sasa na banuri kansibano heni mru ya towe fikire ya he basi wana swa komori yeba ke ya jola timu ebe solution ke jarba cha diaspora et si on bloque tout parce que ngebili fanye namne mwana msimu komori yarambukana hangutabiho ngebili fanye namna bokwe mwana msimu komori yarambukana ensiahere ngwa utaji ngebili fanye namne mwana msimu komori yarambukana hutabiho sha ngaiwanika ule mevu parce que c'est diaspora ngo wasaidia waku yeke diaspora wa warenge decision warengeze to manaza baba haba ngari bloquer usana kozo tsipia babu seramlaka manansi mkomori ngujola mu haso pareni parce que banu narukubaliana ndo banu manansi mkomori wange mlemevu eba yoti shoba haza kushinda zito ule mevu ya manansi mkomori yeshoba ya fikra ya diaspora hiyo fikra yonge biduni hadisi ndo fikra hiyo kejajo kilienzi nziro hamanda inu ilenge muda mwinji ekaya karitsi zidoro harumwe namna ya wana hatu abonga sizidoro harumamba wazinji abao kanza ukomea huwa kumorano vonze ukaya wakubaliani hajizima warongo zenogozamba wizo tizanyumeni izori zambanga sina mahana maha insuyori kanation rikawone saukaya wakomori wa ori shindeli jizira mbeka katu ya mapeso ndani beko amezimira rwenda mezisi heni mungu harliha one sauka mimi hapo bondo na mzazangu tina mbamba hindu ya hala ya hapo bondo na jauti na yo mada muhimu ya ukaya itsongeza mimi tiwasulukaya mbengoni mweze mbana ziwa nao ibidiko wakomori sisi lobonze lirenge wakati ukanga tsingo ujipanga wasisi wakomori lobonze rambe ukanga rangalia uze faideza hatu kale wo walondani watu shinda wangalia ze faideza hao ndani
inarangalie za hatu jokini mwambie ka abo nyibo mlo bonze kama sina faida zondanism hunda izo ndizo zanzao shani kujua rambe kaya wakati hiyo rirongoe hajidina rambe kaya wala hamba kaya faida ya hatu kaya zinuri wani hata zibadili mfano apanga sikao haju ngari rengo ushuru zilo haju tapanga tingoa ni lema dayo hata iwaswili akwika iwaswili yabo emabadilio yao watu ndani ya njia akaya embaviru do saza yongerumishia honda ni makati ya saya oshio shaye muhimu ndajipange ukaya ngaranzao hili wakati ukaya siwa komodili lo bonzera ndokanga sina madanzima ngatingoa na hata batije voti bano ijambo kakaritutsurua akanga rumia mapesa menji karumia ufumbu zima harume mali ya pangwa uhondani funguzima haruma mani ya rumishi hao yabonga tsingo wana hata maudulike wangu kaunga rujwa richague watu sawa no walondani iyo mada ekaifuzu na boli saidia nusu ya maendeleo ya Hekomoro shakari na ujwani bihanye pia hilo suala ikawa banga rujwa usilo hundani ya ukayari shinde libaki baina ya hatu rinanue mahutajio mailima ramu ya hatu riwone namna rujoka ya wanilia rirenga ukaya walonda no wakatira hako jaja na riwaone hato wakati kaunga bajuja zitabu zowa la mma hata wajiwanili ukange hundria ukaya rikansi bonzenga riwanao hamo walondani watibora ngaliana tseha ukapa tutabi hata namna ikiwa jwanza waishi yao shakwa tuones ekaro renge mfano kaya bojo hunda ukaya uo mji mzima haumili ndo subuti ikao waria azalikio makati waoneseka kwa tabi hao mzima haumili yabwe mijiasa ya ongo uje ngwarenga ukaya ngwa uradi namna azali ya badili yao yamba ukaya ya utsuhamba yabo hakubali ya kalimasha ya utsuhamba yabo hakubali shekaro ngali mijingo radi pasana na hamba ukaya yabo azali ngunjungu fanyo zemana wa hamba ukaya ya utsuhamba yabo hakubali elekawa komoliwa nzalika kwa janza omji wa mbeni washindi waonesa mazemba na zahao washindi waonesa mazemba na zahao kwa tsuhanza tabia nzilwe namna zilio eza saya na kwa tsari sezono wako mori bara ni sale madangarjo uziat sale yabo si joanzem komori ya ransi revu ya hetournante ya 2029 na ransi zetabiri si je mtsani radhi na ransi tabiri faut qu'on arrête de rêver parce que hetournante ndava ha reshele zabna yukana vale tournanti vala azali hairenge 2021 hai bibi ende nzwani kaijenda mono karibia ze vote 2024 yabo 2029 karlo baksha helio yabo ngaramnika wakati ya jiprepare na yabo ka 2029 ija yabo kujurda renga ni kimana eza saya tena haini wakati jomba ukana ngarida 2029 yabo ngartabi yabo ngarijezea ila souffrance ya hemzi watu rais msama ni sambi narkira the bokomori irilole namna sambe malali yo ni namna sambe ya tabi hao rensi udamba ukana ngarida 2029 na maturnanti ye tournanti ndabaha ritsanganyihe rimtowe habaha shekarolo nda hata 2029 yabo sambi ngutabiho yabo sambi kana paroro habala yabo ngarodulumu sambi de mana mwana manurdini bakatsawa komori waelewekana na rensi ze tabiri za 2029 ba hiyo tabiri rifikiriwu minsi na nyaso harumale suala hilo ekati ndo tsuhamba ukaya makalime namna rahamba harumo yazali ranzi vala hata lewe makalima ndayo wali ekara azalika jaruha banu hata yabo boto joka wangu kangwa nda washindane nda nao harumaze zevoti imbana mahadisi yayo mashindano yao huyaenshi bo bamiri harumaze voti zamu suza kovira batsoka wangu jani bwambango endao baingwa rengoka yenga mwendo mashindano na zali muhunda hindino ko ilo buizie tuzolia hibe suala hilo loto jorli jiuzise bana bana mimi opalo hangu ngamoshele ukaya hata 2020 mitika wihara ya wakati tika ya republiki hapo tika wana no wangu hetu na 2020 ngamba kanga wanaona izimbi ngaranza urito awe makalima nda wali ekanga bwarenga ukaya ngwa wasisindiao mintufanya bwana ya sambi ngamfanya bwana ya ukaida uleke ya haki rikani mahakama ya kikweli wangu kongwa aminu wa jwanza sambi tufanye zawe ndio ujoka ushinde sino ya kufanya baba waono heni wakati ngwaonawe hawanziro namna ilivyo wajonga zalize tabia zao na watuone namna ya kufanya amrengo kanga bongo kazitiza hwamba ekaribaki hata umahazibizili na 20 na shenda afasira yabo walukinyu umewashindwa yabongwa jonda wa hale embamaile jokaya wajoshinda na nemba bijokaya ikawa wafikiri kidani hanamna ya huitoa na wazifanye watina ukaya wakansi waduhamba yode namna mimi nifikiri mtina nyaso haya utoa au kanga mjokai hawa inu ekabanu hatanga wasuli 2029 aboso jorli sijokane hawa ila pia wala wakenzo ndo bakaya ekartu henda ilike karende lifanye emtuka mumtora nzibala hata banu hawa yetu jokandi yo bwana abo komori assalamu alaikum narjo hadisi kwa sasa